Poštovani gledatelji i gledateljice, trenutno u rukama držim poklon box pod brojem 51. Odmah ćemo krenuti na njegov sadržaj, tako ću vam prva stvar koju ću pokazati je ova predivna, raskošna ogrlica marke Desigual za koju sigurno svi dobro znate. Dakle, ne radi se o nekoj niskoj kvaliteti, već zapravo potpuno obrnuto. Možete primijetiti da se tu radi o ovim predivnim zlatnim i zelenim tonovima, daje nam ovako na malo egzotični boho stil. U svakom slučaju ona stvarno izgleda jako, jako dobro. Tako da ako volite ovako malo zanimljivije, neobičnije ogrlice, ovo je definitivno nešto za vas, jer ova ogrlica, s njom ćete definitivno biti uočljivi i viđeni. Idemo vidjeti što nam se to još skriva u poklon boksu. Evo tu trenutno držim jedan mali jastučić punjen sa lavandom. Znam da vi preko malih ekrana ne možete osjetiti ovaj miris, ali inače ako volite miris lavande s ovako nečim ne možete pogriješiti i evo kažem vam da stvarno se predivno osjeti. Ako ju stavite u ormar ili gdje god ćete ju držati, budite sigurni da će ispuniti miris lavandom. Idemo vidjeti što nam se to još nalazi u ovom poklon boksu. Imamo jednu predivnu maramu koja nam je, evo, dosta je velika, pa ću je malo više dignuti da vidite. Dakle, imamo sliku motiva Van Gogha koja stvarno izgleda nevjerojatno. Ako ste inače ljubitelj ili ljubiteljica umjetnosti, sigurna sam da će vam se ovako nešto svidjeti. Marama je dosta velika i što se tiče samog materijala, ona nam je viskoza i svila, 70% viskoze i 30% svile, tako da se radi o visoko kvalitetnom i prozračnom materijalu. Idemo vidjeti što nam se to još sakrilo u ovom poklon boksu. Dakle, imamo ovdje malu NYX-ovu paleticu. Ako inače niste upoznati sa ovim brendom, a vjerujem da jeste, a ako jeste onda jako dobro znate da je to visoko kvalitetni brend za šminku i da nećete biti razočarani sa njihovom šminkom. Pa tako ovdje imamo predivne ljubičaste i crne i malo čak i tamno plavih tonova. Budite sigurni da su oni itekako dobro pigmentirani i imamo još malo iznenađenje, dakle, koje nam donosi ovdje, dakle, ova ladica malu četkicu za sjenilo i malu četkicu za sjajilo koje nam se nalazi u tom malom donjem džepiću.